hondani na nyimdiyo obonze to sana salam johanyu tasir hondani harma kwa tso hatu ya mfumu oskole unu garjo wenga eshaba shinu holi hongaranda na timizi umaha waziwi zili na 24 rire kwa dito ya hayo umaha unu enamna wabira harma enti ya hatu hasono waduka odwalo zedoma na wende sawa enti ili risane ribehe picha la he enamna umaha ziwi zili na 24 wabira harma 25 wabira harma enti hatu garibilao harma enukto iyo garjoka yo kawaida ikaya umahanga uhisao yo lazima lokaya wandu wa range eshwa bahisho waonese umaha enamna wabira ezabira nai lijojibiwa karma enti hatu ike ngari rangao eshwa bahashinu umisoni waho umaha no umaha wanyumenikao riugabil riwonese ndongo njema ikao ngazijiriwa harma enti sha haina mwaha habaha timbi eze ndongo kao ndozijiriwa harma enti ngizombi ngazitukiyao rahana umaha ikao ruwabira mwaha na mwaha juma maha juma tabu habaha timbi yo namna enti atu iliyo nge garangosha bashini hawone saka ranzi 2016 umrejei wahe harmazi damana wa Asumani Azali haonesa toma ya ukangujo badili enti haonesa toma ka gujoja raisi wa nyumeni tinde raisi kao hakaya 99 tinde raisi kao hakaya harma ezemanda za hezabira shale gujoja raisi wa nyumeni kao gujorenga hemi honomili ze tabu za hoa Komoro zinizo ya karambia 2016 zenongo hizo zikazi ele ya wa Komoro nusu harmao ngabo nusu kao rikaujua Asumani Azali karja kauzi amini wala karja kaparo amini mbano ngo tsoka msokari joka habaki ndaye wae kajabadili emruno la wae ngari hondoka 2016 mpaka leo kabati za badiliha kinyume zetabu za hoa Komoro ngazandao na huenjeza haka harambio kaya ngujoja na mwenje wo hata mpaka leo kaujaja haka harambio kaya ngujoja na hazi za ho ushababi kazi japari haniha ushababi ngwa tabi hao kwa tina hazi leo kwa tina mono hazi haka harambio utanoka entinga johenda harmwa nzia ya mbao emergence économique hata mpaka dabaha enti kaja wasuli mabano manda mahakume baada hizo pia zinuzambao kimanga les indicateurs sociaux et institutionnels ngazi tsongezao lijuzise masuala menji kabisa ngajuzao masuala harma namna yansi ya wasu leo karizamba ka ensingi yo tondole iunguha ngabo tension zinjika ongizo harma enti baina ezisiwa ka enti atu yozisiwa ze tension ngizo hawinji ngabo indushambao kimanga fracture sociale kao ngenjezao haina mwaha unuraisi wa idiwara kao kimanga hamba presidence tournante kao shinu linushawili la kala paraniha emakati na huja ili li towe tambu kao zika ya harma enti ngamjwao ezajir Asumani Azali hajaha badili uraisi wa idiwara unu hau towa harma enamna doko wakomori wakawafikiana harma za korza fomboni ha zibadili hafaida za haiza kinafsia ya raisi yake yabo mahamitanu leo hamuhantu yabo mahakume hafaida za hae za kinafsia ani zinanguzo pia zimkini haniha arma umaha ziwizili na 24 baada eze voti kaondo za nrabo za fanyishia ze institution za hae enti hatu ngizo harma namna yauka ziroha etamu ya hazo ngizo yabo zikaye hama picha shaka zitina zilamvu za kauladhimu zikenizo ngarijoka harmati ya hirusha mbao pouvoir ndaru ngabo ye pouvoir ya he mawakala ngabo pouvoir ya he aezi ngabo ye pouvoir ya he mahkama ze pouvoir zinu zondaru harmanti hatu zikadamiziwa ni Asumani Azali na de pouvoir exécutif ngwafanyao izo wanzao yo de namna enti hatu iliyo ranzi 2016 hata mpaka leo le jumba la mawakala ikao waondo wa andukao ngwari representer aussi maraia waladhimu wariwanie hautaha wakaye namna ukaya wakaye enti wakaye namna ukaba banyiso lahe zaezi wakaye namna ustehi za institutions zinu wakaye namna ustehi maraia wakaye namna ya mjitekerezo wakaye namna ya utunda esirkali namna ile siwao
joka le jumba la mawakala hilo kalitina mbanongo kao ndoli fanyao ngabo wananyasi walo yabo wahundao mishahara wadore me azali koti na humwabia na humfanyilia izo ikao ndo yanzao yafanye cha hakika kwa tufanya zao enamna ladhim izo ndiza mkinihania harimwa le jumba la he mahkama tena dena na hiyo kamjoka ngabo skandali zingi za mapesa kao zijiri harimwa NCO ranzi affaire Nazra ranzi mdanganyo wa mali harimwa mashirika daula Onicor hydrocarbure umaleho tipia SNPSF umaleho badanganyi wa mali batinokaya baraza la mawakala wajuse omhono hautahawa juse masuala wahansi inushambao kimanga commission d'enquête parlementaire hautahawa jana wenu formaten kwa hizo mahkama ndo maana kwamba kwa jajore ngamba initiative toka yonsi hautahawa ishidie wandukaondo wahiba ezemali za daula zinu yonde namna NC ndesi wao ma gouverneur wahe ezisiwa ngamjuao sisi wandukao rianshi ma gouverneur wa karma harma nchi hatu hiyo rianshi mathalani rambiwa Muhama gouverneur mzee watu Sedasana Sedi Hashim ngujomra hemu wo gouverneur kao hakana zevuza haya hakana satwa haya hakana master haya hakaufanya hazi haya enamna ya ladhim leo ngasi na gouverneur kao ngao mapopote ranzi mdazatu wala madam Farwata wasiliwa mzee watu Ibrahim mzee wanu wandukao ngao yabo wadohunda mshahara basi chaka basi mbahazi zoka wantika ngao wafanyao ani yonde namna ka azali harande tihindu za institution za hensi ema gouverneur kao ndo ladhimu wawanie za haki za heze siwa ndo ladhimu wakena namna ya utinia shiuno ezisiwa ilizi jozi kezisiwa wandu wao wananda wandu watohindu ngo yabo hausaidia Asumani Azali haumdunga harma ezi hafla za hae wakensi yabo watemibango wanade hama popote bahiranzi ewe gouverneur mungazija re gouverneur mzwani dola gouverneur mumwali wandu wao tipia wanade hama popote ngo yabo hausaidia ze faida za Asumani Azali shakwa sina mbano kutoka yonsi ikao entinge hundo faida esirikali nena mna hiyo ngabo mawaziri kwa hata kwa tushinda hata utohunda namno kwa wanike satwa enti obonze hasibabu na zilitoma za hao amjone kama mfano tipareshia marehemu mzee watu Sedasana Sedashim haone samfano kaya wakati haka waziri wa Barzamonze haka ujafara ntarma msafara haparai waziri wa Barzamonze mfaransa mabekanga mjoiho harma msafara na nganzao ujeho tera ujeun lahiki waziri wa Barzamonze mabeka sina huja banga mina shikhala sina shida ni jenu renge bahama mbeka abanga mzio msafara mtuhuja yule tafsiri yama zamani wakajiste bahi emakatiana da yao da uwao ula waziri wa Barzamonze haka oblige atahe waziri mwananya yakabese wa secrétaire d'État chargé des affaires étrangères ya domba maître Kijman kao wo c'est un avocat yende ho terrain ya range Sedasana Sedi Hashim ili haustehi ze kawaida zanongo hamada hizo ani wao ndio la madhama kao wakajiste wakaustehi ensi hao hamambio kan ekanga mjo hiyo hamsafara wa hazi giladhimu waziri wa Barzamonze hamada ami uje umsai wa aeroport hamabakaka na huja hambaka awonsi na huja leo tisha bolero hakahamba ukaya harma vokali yoka wayi waziri wa Barzamonze ulio leo harma nsi hatu hakamwara honda hawa ambasadi ya Rusi Bushin hakaupara bolero ya dunge naye ani ngamwanjo kama hizo wote ndio nkongo wajoka wania ensi haungo wajoka unika sharafa ensi wandu hamada wauka bali hata honda ya hadisi hauyaone ambassador ngemhara ngamushoka mzee watu Sedasana habia ya ministre affaires étrangères en France ka ikakuja wansa hotera wansa na huja ani nao mzee watu wimbu yaka na nivo ya hambwani ya msomo leo ngali jida hiyo heni mkujobana chambakaye doktori wani matuabibu kao kwa tuzihira wandu ani riwasu nivo ya doktora sha wandu wao kwa tushido fanyazi hazawa enamna ladhimu haujistehi hasibabu kangwa representa wonsi sha tawo waziri wa Barzamonze kajaka usubuti yondawana na ambassador sha haka upara bolero ya dunga daina yani chikazana kesho bashino neseka yondo banu yensi atu ya waswidi magouverneur kao kwa tina mbamra litoka yonsi sha dokawa dopasha magari wazungulewa na madzihoni na haruma mashuli na haruma maranga sha kwa tina mbanongo toka yonsi azilaka ramba waka azali hazama waka nganyibanu mdogo na mishahara abu basi ani hodo banu yensi atu ya waswidi haruma emakati ya mwiso yanu ani yo namna wonesakaza institution zi tilo shonga zi affaiblisewa haruma daraja hama daim ngabo inu yambao corruption amjoka mengoni mwe za azma Asumani Azali azirenga wakati ya reje haruma zidwamana en 2016 do ulalusa shaikao shakashahantiwa shiwane neze Kalbajar hashilalusa juzi tishakari waka ufanya feti ya umwano neze Kalbajar harime hantiwa mzade yabo
karia jef yani msikona ngoza kibatari za mafiti hauka ranzi do mreja iwa asumanazali e corruption yinu ihansiwa irasmishiwa wizi wa dhahiri nga ufanya hawa bataka mtoka unyoti ya paro uzisi wa masuala ni mahakama ya paro tahaya ujisi masuala ngabo hadisi za situation economic ikawa emru yaka do roho waize ngo hizo yohamba Abu Ashraf yarengo azali hamati deputy hamtoya abo hambehe abahangi besenge ho president tutonge na hazirini kaja pole shiro mbarongo tuka sambi harengo ndafungwa aboti Abu Ashraf yache ngabo na ruwasa na mawaziri kina kumbe dimsede ka wavumbula harama doseni kaja pole shiro mbaba hani tuka yonti shawa kanza wanenge sambi ndi wa mfungu yache abo ngabo afera za satena za zione sawa kalbajari ka uzijira mwensi yo ngabo afera Nazra ka wandu wanji wa sirkali hata iwasuli daraja za juu za hema dhamana daula wavumbula kamati mambo toka wanti aporeshiliwa halimaza ngozini ngabo mashirika daula ikawo ngahibao zemani ngazibao kamati mambo toka wanti aporeshiliwa halima zeno ngoyizo ti mahakama ti juma la mawakala kwa wanenge initiative yoka ngalita hauri shilie mhu wa hele shirika la Onicor lijue zeno kaulu za jiri halima shirika lini kamati namno ka ya Assemblée Nationale wanenge initiative kangari parao Nuru El-Fatwa Zali ikawa ndo yarenga aeroport ya hatu ya ihuliza wajeni lijeni musema suala harma zanongo zinu eza jirini na zile makati ya utampaka leo kabati mba shantie toka wonti kao yandisi yu harma shewa za shana nga mjuwao enamna wakomori wabonze wafanyilwao utezepshere waja huu ngabo wanu wambawe kimanga les corps intermédiaires bari vumbu waka kabati pouvoir exécutif kabati pouvoir législatif kabati pouvoir législatif kabati inushambao corps intermédiaire e corps intermédiaire shinu hili ze corps intermédiaire wanu kawa wazingi za zindaru bavunimwe za zindaru za exécutif législatif na judiciaire ngabo wanu wambao corps intermédiaire wanu wazingi za ze pouvoirizo hauziangalia hauzitunda mfano ngabo wanu wambao syndicat ngamdoka armanti yatu doka na syndicat za doka na mvu kabisa haswa na syndicat ya hema fundi walikoli wanu waka ushinde hata wa usu serikali wandu wale ukabati uka asuma nazari hafanano kawa hawatabazani ili yake wayeche ya rume wayeche kabati syndicat armanti wale kawa wandu wadahombo kaya association kabati association leo armanti hatu baka wandu wadahombo kaya ordre professionnel ali ngabo mathalan l'ordre des avocats ngabo mathalan ordre des médecins wandu wao wotunda zinongo hizo enamna husu mlekezo no mbarnamajisho wanu ambao mabudai haki hau namna ya utunda wanu ambao matwabibu leo kajoka armanti hatu heni mtola bonze haja jamba kamitwabibu harengo hade hatiwa habari ya twabibu omusobwa mjozi jirio armanti hatu ngabo wandu wenji kao ngwarala hitso ni matwabibu ni wandu kawamba wa matwabibu hakaka bati utundi wa zeno gozo na hizo kazi ndio fanyishia haukaze corps intermédiaire azali hafanya kusudi kazi tikai harmanti ili bati joka mru hamtabisha kabati ordre des avocats kabati ordre des médecins izo pia sangamia ngabo rushambao chambre de commerce wa wandu tsao henamna hiyo tena wala dhimu watunde hawo kena kwa jitso harman enamna zeno gozinza de so husu akiba ya hensi yabo wanu ze corps intermédiaires zinu zonsaidia hindushambao débat public ili bajua ke débat public ijola dhimu harman swala aeroport hatu yakaunikiwa faida zaki obonze ikiba kufanya débat public baina heze korzin ani dawanuma matajiri ngabo sandika he matajiri mathalan patrona ngabo sandika ya ho rohazi mathalan ngabo ze chambre de commerce wanu kaula dhimbo ke bafanya indushambao consultation hawabazima na Nuru El-Fatwa Zali kati ya rengea azima kangondo ya huze ya aeroport hatu ya inike wandu obonze zengezuka za porofanya harmayenti ami ngabo nauka harmayenti ze pouvoir ndaru za lathimuzi shangirie exécutif, législatif na judiciaire zikadamiziwa ni exécutif ni Asumani Azali ze corps intermédiaire za kadhimu zihime bavuni haushangiria hautunda esirkali ranzi wanu rambao ordre des avocats ordre des médecins des syndicats des associations kabati harmanti bahia inu rambao des syndicats ho wanazioni akao vanu ndo vanu wako uona wandu kao ndo wajoka hende science maudu harmaze sandika zaho wanazioni yabodo vahandu riko wona wako wona ka ngabo wanazi msawa nuka wabasauha maudu ngabo toma harmayensi hatu kabati sandika kinashoni kutusha mnashoni ya rongo mbaba halu ya bambarongo razibe sendo makati ya razida ula kabjulia ni haduka harma sandika
bese na zile makati ya watampaka leo kabati sendika mbaba hanu tsoka yonti harma ntiano kutusha mnashoni ya bambano ngo harma entiyo kutu una tomaya yaka maudu gabo mnejana tso ikawo hafotoha gujoka tomaya hau gujoruma enti maudu izo kaziti leo wandu wao wakadamiziwa ni asumana zali kabati mbambu tsoka yonti uli harma entiyo tizamba kabati sendika badoka sendika mafundi kabati badoka sendika magistra kabati badoka sendika ya wanazioni kabati badoka association kabati armanti hiyo badoka ordre professionnel ordre des avocats kabati do manakangwa heni butsonga ngwa hamba ya avocat badoka ordre des médecins ya utunda ematwabibu heni mdala bushini haja kutsomba yetwabibu heni mdala tikida vya kutsomba yetwabibu ngamjwao obahanu o unono wa henti yatu wasiha atampaka leo nali jarma opande husuo akiba henti akiba henti indashonga ngamzijuwao enti ye dene henti randi 2016 mpaka leo i triple keja double i triple atoto jusa masuala gema pesa ya kopo yanu yafanya ngo hili de misafara azali mese sha ekano zarangalie hombani mwenti hatu kabati manungo kaunge fanyi hao hauka hesibabu ni mapesa yanu kao ya kopwa ni banki zo bonze ili isaidie maendeleo ya henti timwambia nika edet andi 2016 mpaka leo i double borso za nabeka i triple na boka bati zifanyi hao ngamtanga mfano na hamade hotel ya Galawa yipulwa ajambi lokanga ibo hao na rambi lokai wanu wajoko fanya haziyo shirika laki Egypt une société égyptienne mapesa kao ya paro harma ibad gemkishoka le shirika mapesa yao yanikiwa ile shirika Egyptienne hilo wanage mapesa zao na kabati hazi ifanyi hao ani ngamona mbabi uka yentinge ya siharma gaspillage ya mapesa edene ngetingo njeza abo iyongi yotsi ni mweze mafuzi ya hatu no wana hatu no wajuhu abo ndo bahanu akiba ya he enti hatu ya waswilileo gabo malezi aussi harma ilo profond harma enti hatu social wakomor ngao wenji hawi ngwandao hawinji wade watahe unono obonze na bonga lihadalao kanga bawaho la pitali paka leo wakomori ngwa fa wenji obonze banga lifanyao omjimbiso oho mwaha ziuzi ilina 25 wakomori ngwa fa wenji obonze haonda watahe unono yoti haki wanazioni ngwa leo hawinji obonze wende watahe msomo habo tiyo obonzi juu yoti haki diaspora ya hatu ya henti hatu ikawa duwa saidi ya ohaku harumanamna yuka ya akiba ya hatu ihunde mvuu ihunde na maso wandu wao kabati ngama ya timbwa baina he diaspora ne sirkali ya Asumanazali leo Asumanazali kalamja Faransa ya hadisi ne diaspora Faransa nabo wananyawara jina wahunde namna kawa hunde mahadisi baina haone diaspora ili wahunde namna yoka wasakhilishe namna kwa walio bonze wajua waje obontiju waje wafanya hazi hawajua waje bali wabuwe mashirika ya usaidia NC ranzi 2016 namna hiyo ngamzambo babula ngama iliyo baina ya Asumanazali ya serikali hai ne diaspora kabati namna kama kaparanie mahadis baina ya diaspora ne serikali kaundo iliyo harmonize hiyo tabu zero baka kama nabdo usaidia kama nabdo namna kali saidia NC harma namna kama babuwe mashirika babula mashirika hawaje wandu waje wafanya hazi wasaidie NC nabo hena mnayo ngamo nao ze tabu kaundo zilio harma NC ikao kazi tusaidia ula mode usoni wa NC hamwiso vijarambioka haringa bondu shambao reconciliation nationale ijo kanza ifanyishie umwezi wa Fevrier Raugabiri wahomo hawakamu Raugabiri garjisa masuala ebanu reconciliation nationale bofanya reconciliation nationale shanganza wake wanu wa randa na ikamdu haranda na hakubalikana na yefanya Afrique du Sud emara iswakabo Frederic de Klerk hakubalikana na yensi lene wa mtende ya wataha wana nyao wadu yoka watai samaha wakubali wakensi harmalata mzima wahadisi emaudu ya hensi ya hao yode tafsiri wakamuja wafanyeshu ambao verite reconciliation zekweli zambishiha wafanyana na izambwa zetomana ziwanyishiwa heni mtu hanagezi domana zae wakati hiyo rikanti wakati wa harma mahadisi wahangalia emaudu ya he Afrika Kusini harma isi hatu ngarijuseo masuala Asumanazali ngari sahau ngari fanyao reconciliation umanondo kama timru mano wade waranda na yensi wade warangema dhamana wa daula wa hensi wa wafunga wananyuho maraisi ya madawe sambi hasibabu passport kao wewe hata wewe ngozi huzo
wende warenga salami mfunga bure tuta salami hal ndongo ndini na wasana wende ngabwana nyasi wenji wafariki harama siyo randeza jiri kandani ranziba pale randeza jiri mananyasi wala Ayman ya ulwaho rais wa gendarmerie ranzi Fahad ya ulwana ile jeshi na wasa ani zenguzo zijiri hata mpaka leo kabati namno kariju wa komori wa juu eza jiri hindi ngabo mananyasi wala fanuti na hena mna hiyo nabo izono gwe kawo zikanti banguzi harimo wa komoro na ngarjoka yazifanya danyi serikali ikale ungo ngaona toyarifo kwa jombi wa komorka ngamtsaho samaze ngo za jiri zoti pia zenongombi zinu za jiri wa komori wanjika wa fariki ranti naraje ibana haramaze dhamana zini zetwabia bikawo zijiri ranzi ukati lo haramaze dhamana zini ngamtsaho sama wakati hiyo ngamfunguo ema prisonnier politique sambi salamino wadunga yao wakati yori kentia harama mahadisi si wa komoro rambe enamna ya huangalia emaudu ya hensi kujarikana namna ya mwelewano yambao tournante ikao siwanji karsiyo na kayo yo masla ka ketu faidisha ezi siwa tafsiri namna karambio loka ikai tournante nzwani yende mwali yende maore yende ngazija abanga jo faidisha ezi siwa hizo bafanyi hasikli handani riele waka izo rambiwa zoti kweli okay tournante yo ikamwali lewo mwali juzi wafanya la bunjilo wafanya conference warambia wazetambo walonizo kabati aeroport harmansi hiyo aramashizo shamwali kabati jao nabo ikililo karaisi imana tuzifanya hili wanzuani de namna hiyo sambia karaisi imana tufanya namna kaya ngozi ngiza usahilisha wa masiwa hindi masiwati mpaka jamoro na jafanye passport masiwati mpaka fanja ani izo anuma rais wahezi si wakaundo wakanizo wajo sana ngohamada hizo wazifanye zijozi mkini hanihe haramezi si washasi tiba kimoroni ba na baka wazifanya hizo ngoza haki abaka kama fanya ngo kazi jaladhi no kwa jazifanya yani rikaza ngoseka eturnatinu ya hansi wa faida hezi siwa kama japara na faida choka yonse siwa wapara na faida ya kungumanyo la wandu waka harmoya zia sambi waka harmoya zia kiruru wala harmoya zia zali wa hundao faida zao za kinafsia cha eturnatinu hakika ke jabali ya faida harmoya ensi okay zonzo kazana beka ensi sangar fanyao mwahawasa ya 2025 kwa ndao na uhisa zetabu ngazendao na uzidi na sina raisi kao ngufanyeza ngo pia raisi kao nge mahkama nge jumba la mawakala nge corps intermédiaire nge syndicat nge association nge ordre professionnel ordre des avocats ordre des médecins nge chambre de commerce nge ani wando kao ushangirianti wajoba ke débat harmanti kabati ngozifanya harmanti hiyo wafanya mbabandano ti jumba la mawakala ti les corps intermédiaires za zimbazinu zoka mathali rengo mfano wa aeroport kao irengo ni kwa shirika la kijeni wasoka wafanywa mbadeba harmanti hiyo wasoka mwa subuti le barza la mawakala kalija subutu para nuru alfatu azali wajamu sema suala enamna yahuza le shirika li cha wadaza wabatse mihon wondo banu enti kabati masai kabati do manekao ujistehi hamazi do manekao ndo yalonizo enti ketu stehilwa omonze tinenge onfano banu ngamureje yaho waze watu enamna wakaujistehi wakaujibalia ze Said Mohamed Sheikh uja Prince Said Ibrahim uja hata wanu wamu isokao riwaono na mruhama mze watu Sedasa Sedashim mruhama mze watu mze Abdallah Hadif wanu wa msomo wa daraja hambani no waka ushinda we hasheo na mjibalio wa maslahi wa dawla ya henti hatu tione saba no mfano ka mze watu Sedasa na bahadisi amboka nge waziri wa habari za bonze hakauda msafara Faransa haparai waziri wa habari za bonze Faransa kamanzo uje unrenge kwa aeroport ule waziri amboka kana huja bange na istighala wa hama amboka awonti na huja yule tafsiri ya dhamana ujistehi yule tafsiri ya dhamana kao gena mbele za uso hakana usubuti hakaujue tafsiri yanti kao ndio akahu representer obonze namnabielewo eka waziri wa igombati jimbaye message hajusubuti ambie waziri wa habari za bonze Faransa no kwa malizo bolero harzamba harma vokali ya ukaya mbaye woi hakanza ile ambassadeur ya Rusi Bushini hakamuhara kasubuti enda akapara bolero ya dunge naye hani wosino no kangwa tukao represent yatu hausubuti habeleza uso na hizo ruziona kablia ndio maana na mwabiari bakanga security au karmanti yatu kabati sindika za kinashoni kabati namna uka rijue ritsombolezesha yaka maudu ngabotoma ya wanutawa ni wanazi mtawa ni kangwa yao na maudu ngwatu kana dhamana harmanti wa desenti hausubuti
hambaleza uso hauka riono le ka haula hao izo zo parani harma sandika za kinashion kunu Faransa hunu mathalan ngalizionao ka wandu warumao yansile o wanji wa hao wawandu ka warumishi harma mazama kinashion namna hiyo waoneha harma mazama hamanao wandu walio madepute leo de namna hiyo harma ntiatu leo kabati shamala kinashioni kabati sandika kinashioni kabati sandika ya mafundi harma ntiyo ani zinanguzo pia azali hazikadamiza yodo bahanu ntiatu ya wasidi abunga mwanao ka zesinyo pia gizo rouge enti yangamiziha kabo fragilisation institutionnelle kabati institution zilo harma enti haujistai tionesa namna magouverneur wasijiniwa watu magouverneur shawalo wandu wabalia mikoba watu namba dhamana itoka uyonzi watu namba fursa itoka uyonzi namna zisi wazangamiziwa watu namba fursa itoka uyonzi ya he zenongo hizo tionesa namna ye deti ya he nti atu yengezao nabo kabati zifanyi hao ambese debisa fara ya Asumanazali enti irenge nzia irenge trajectoire ekimanga ikao ngari shanga yao ripara ushangavu ngasinatora muo hauka obahanu nsika ndo ya falik keja falik namno kaya ibasauhe hawi inalisada omnyanya wa emergency kao rabio kaya nsinga ngebao kinyume nsinga ndao na usihangamani haina mwaha tabu juma tabu haina mwaha mashaka juma mashaka kabati nugo kaunga zindao kabati namno ka vakai toma harmanti hiyo kabati namno ka ushababi wakane toma ya he maudu ya hawa yokangabo namno ka ensinui jo ibasauhe ranzi ngabo namno ka ya serikali ngofanya makusudi kwa watsimbe ngama baina hao ne diaspora na diaspora wanu wanduka woshinda uja wasaidia yensi hanongo zinji kinyume yoka wafuarie wakomori walio bonze yoka na mjara mwensi hanyu bai miyango ibula ngamtomna ngali hemi hono yomili na ni jobalia namna kangu jo anjefanya hazi mwanti jubano ngajo msahidisha zango hizo ili ajue afanya hazi ya buhazi labda mesangu jonga mwananya mzima ya mte hazi zangozoka sufanya namna hiyo wananyasi wanjiwa walio bonze wajaharmansi wajafanya hazi warejei hauka eniban wahena watkenda wapula miruhura zila kalba jarikao zamba banuka NC ze kalba jaringizo hawinji na kabati mbambuto kawonsi ranzi 2016 tampaka leo kaza polisi ya dhamana enga mzima ya paroparwa ni mahkama uzisoma swali sinema shirika daula kawa ya njashonga kaza polisi ya dhamana mzima ya paroparwa ni baraza la mawakala wajomu sema swala harma namna mashirika daula endesi wao kaza polisi ya harma insiatu alafu ngamriona zijiro harma shei wanza shandege dobi emru tajiri mobonze kutoka ujajafanya hazi harma insiyo na ngari wanauze tabuka zijiro harma shei wanza shandege shila kabati ani yao maswala kao engeri kana mawakala wajistehiyo walistehiyo sisi wa ambakao ndo wali representao harma jumla mawakala ikawa lazimike madhamana hasa ndo hii wamba Nuru al-Fatu azali kaonde premier ministre hensiyo haparwa hajawi sio maswala ngari wanao yokaya Athmani Azadi habadili sharia hanti sharia mahsus ya urenga posto special ya hanti za emanaha yokaza poro ziona harma nsiyo hamuhantiza hamange raisi wabidi yade vice president wa nsiyo wandu wadaza wazionao wazisherehiyo waremao koti na waremama koti na washangiria shaka watimbo jisa maswala ka zinkarta poro ziona harma nsi zinkarta poro zishambaba hanu shawandu wadaza waziremao koti bavuni gama no mbode mazama kinyume sha watambalia wachampulana sha ngabo fitna litilwao hamakusudi na hizi hena namna hiyo haukahena mzima kuchopora bavuni hamba kaenda fanjao bangarjo ufanjao landa fanjao enda sisi ngajo fanjao enda fanjao ani kinyume uka mazama kinyume matanganyie wakebazima wawane wajinike mvuu hawana na azi apeu yunikao simambia nikaisafanya zango pia irenge itaho mhononi wa executive yabanga nzao opposition konge joka na mvu kabisa iwane na azi apeu hama dainu le jeishi namna hiyo linjashonga harmwa skandali za mapesa za widi za twabiyambi ani yodo bahanu entiatu ya waswili kabati institution ikao yambo badi ngamjuao za hunda emafundi wa dini kwa tufanya hazao enamne ladhimu kwa tuharamisha munkar shakinyume makati ngo karibu na wanukao ndo wanadao na hii enti yabo yohambwa kabati zendao kade namna hii ani wale wakaladhimu washeleze madhamano kaya tinen na hiyo shama kati ngari wahundao ngo bavuni wanukao ndo wanadao na hii enti yabo hautimizi enti hatu ngi harma tamu zero kwezi yonde
mjimliso lifanyao harma omo haunu kauno hisao ya ukaya harmanti bayaze nguzo zanti tizamba banu daru pouvoir exécutif pouvoir législatif na pouvoir judiciaire ze pouvoir zizondaru zikadamiziwa ne exécutif azali harengeze bilizinu hatao homhononi hatanganya ne hai bavuni bahe anu ambao corps intermédiaire izozo ka bavuni wa zaizinu sione sa mfano bano izo sandika rangi sandika za mafundi sandika za wanazioni uja sandika za warohazi izo association izo ordre professionnel izo iyo chambre de commerce wandu wanu wohima bavuni hautahaye nsi ijue yendeleye hautahaba kaya nushambao débat public hautahaba kaya namna uka yensi yendehe namna lavi izo kaziti harumenti yatu haumru na jama na jana biye ka harumenti yatu ngabo syndicat ngabo association ngabo corps ordre professionnel ngabo chambre de commerce kao ngazifanyao hazao namna lavi izo kaziti ربنا ما حلقنا كباتي hata mbambicho kwa vyonsi yode maana kao azali harangefu gufanyizo yanzao gufanyizo yanzao daina nuru elfatu azali hakanga wajoka kabati mrujo wambiaka tile namna hiyo wajoka bavuninga bo opposition ikao iyo fragiliser bawe ikubali ya fragilite hiyo wachampulana kabati onzo kenti chongazima ena mwananya shahini mungu fanyizo kao ndo nao masala indungu parande hada lokaya nsobanga mjounika jao bahakubali ani enti inja shonga kabati tomaya mauru ya henti kabati tomaya ya he o shababi kabati toma iyodo bahanu enti atu ya wasuli haina mwaha enti nga inja shonga haina mwaha garzamauka edeti ya henti 2016 tampaka leo triple pasina kanga juoka ema pesa anu yafanywa ngwendi na zetabu harma enti ngasingo zidi wakomoru ngwafao obonze hauta haunono wakomoru ngwandao obonze watahe msomo wakomoru ngwandao obonze watahe ndongo ziji maisha hena usiku uweji wa wakomoru watavela obonze kwa tujore ze bonzi ju wende wafanya ngo hindini izo zetabu zidi ngabo waja utena fracture haungabo ngama iliyo baina wakomoru walio bonze na wakomoru walio hondani makati ngwatsobulizana shaya hamakusudi haudharaulana wakomoru walio hondani ngwadharu wananyao walio bonze na njapolona mkomoru ulobonze ya dharau walio hondani shakinyume walio hondani wodo wadhara uo walio bonze wanada wanu watohindu woma hausamishana wongo harumaze kanape womala pati na jau na kabati zifanyo harumensi hiyo walio bonze watozi saidi hani kamrunge bonze ketune sakabo yo trahison yafanyila yensi yae jabuko walio hondani kejone sakabo watwania yo kejatosha kabo watwania bahari nga hondani ani le taifa la Komoro lozima ngabo walio bonze ngabo walio hondani dilazimur sehilana hena na hiyo hena wakati ngarzamba yode namna rjuhura faida yenti sharti bakira mautumulizane shaya baizo nizo serikali wanzao rikarma mvurano sirlo bonze na nyimlo hondani hakwa kati hiyo wongo jo profiter fanya wanzao yodizo wafanya harma yenti wasaka da yenti watia fitna watia tobiambi harma baina huwa Komoro wahezi siwa mwalina nzuani na ngazija bali hata mawore ilile fitna yole njie iliwa jaubaki harma zido amana waendese enamna uwanzao wawa Komoro wakubali wanjie harma ele fitna yilo shakwa tulitawa wa nala shetwani ngezo zura kanzara mbienka omo haunu sanga uhisao ngane jawar mama hanyumeni wanansi hu mbili haundar lesu alangu njuzi sawo hautimizi ebande namna inu hata ndibu wa Komoro ngasingo bakira mazetabu zinu haina mwaha haina nsamwa hari jeri wanu ulifanya mjimliso rambeka yensinge tabi hao yensinge harma udhulmifu yensinge harma tabu ebde namna inu hata mpaka ndi el shawiri hindi alimuradi ze shawiri danyi shondengi shondanyi hombini bwa Komoro kabati zuko fanya harma nsiyo batinanyi wa Komoro warudanyi le shawiri ndanyi kabati aezi neke na majeshi atasheka ni wa Komoro ngamanzao mlazimisha atumanazali yende modo fulani mkibue serikali hai mkibue enamna ndesawo yansi mjoshi na mzifani kwa tima mjoshi na mzien hamada wako zifanyia harumati zinji na psorenga enti jirani ya hatu bushini kao wakibu wa serikali kao ya kaabo kijaka ujibu ema hutajiyo hao waisisa wanchi wa iladhimisha waja serikali nyumeni na wamba mnyezi muka serikali nyumeni ya jaiho ishine ikingie ema hutajiyo mshinji ya huwa Komoro wa huwa bushi sinzura juhaza harumati hatu juhaza baji serikali ijo kingia ema hutajiyo mshinji ya huwa Komoro na zina babanu ya umaji uo mwenje uo msomo uo unono izo kaziti harumati hatu nanti izo yande ema hutajiyo mshinji ya mwanadamu harumati katushino parhani harumati bali hata harumati emijiaezi hamu mjoezi watu zinunguzo katushino parhani hange kwa johamba sisi lo harumati emijinze undo mjimli sila kadharu kufanya harumati umahaika undo wisao unu 2025 kada jora meha maskitif
2025 gefanao na 2024 gefanao na 2023 na 2022 nezadunga abo nedunga abo emaha ganandao gedunga nao shange tingo fanihana tabu juma tabu mashaka juma mashaka mzingireji juma mzingireji wakomoro ngondao na harmanamno kwa wajimane baina hao kabati namno kwa wakomoro ya utahakari risaidie le taifa la hatu likezima ranzane rike harma mwedo mzima rike harma faliki nzima hafaida hensi shaki nyume haina mwaha zetabu ngazenye zao mashaka baina ya hezi siwa nganje zao mkomori leo katonza one mwana nya mkomori hamanda mkomori leo katonza one mwana nya gabo wandu leo ngwambao ukangela vimo wafanya hama maore amona nya siwa nzoni ngari wesha bana makati ngomboka kairi fanya hama maore bondo banu NCF wasili maudu wa mwali wao jokiro mero kamalizo ani na mwene babi obahanu NCF wasili na sisi ngari zamboka hamaya nu makusudi yafanywa ilirike namna yinu ilinu sojo baki hari maze domana ribaki harimo imivurano yinu na nzenye mali zinu shariti mu namno kali tsanganyihe haubazima ilirisaidie emadeleson ya hensi hautimizi ngarambauka umparo wa reconciliation kwa azali ngonzo ufanye février sisi ngarambauka ya umkontu gojo fanyishiha hasharti zima dalinu si wakomori karsumana baina hatu karsujao maniumo yeye ndiye yaranda nai ensi haurahi tsawa komori wanji ranza jirikandani karzambao hata wakomori wanji maraiya waralahi tsarma mabehewa kijeshi mwananya sifanu na wasaya yeye yafunga madhamana wa daula wa vira hamara isi sambi hamasalami na wasaya yende ufanye hizo nzao harmayensi yende ufanye hizo yende abadile sharia yarenga imana hahe ya mfanyilia posto ya hahe special ya munguza nusu ya heze pouvoir zaha ya mbaka rais yazinike mwana watinamba sharia toka yon changu fanya hizo yeye nzao hamangi harmaite ya abo yende lazima jata hewa komori samaha wakati hiyo kaa jata samaha hafungua wanu ya wafunga hata hasamaha wawekando warola hito wanaha warola hito abakati sijo ukansi armala tabu na ngari kontiyo rifikiri emaudu ya hensi ikati nena hiyo abakati juabo mwanzo lifanya reconciliation hindini abo mwanzo afanya za saya lazini wambao ya kwa mwanzo ya hunde namna ka hensi emwana rana isamu hansi wana isamu hansi kangonzo ya mrasmisha mbese shaho mu hansi isamu hansi nge haba ndo kaza kifu kwa tso hatu ya leo la kanza lifanye omjimliso wa homa ha ziuzili na 25 kao usau uhisa gariga bilio maha ziuzili na 26 na omba Mwenyezi Mungu umaha unu uke maha wa baraka na ensi uke maha mwafaka na ensi uke maha mwafaka no wa komor uke maha kango jo utsaha namno ka wa komor walio bonze no walio hondani wa honda namna ya kurubishiana hafaida hensi wanzane wakena mahaba hensi wakena namna ya uhanza hensi wa ili ensi yo jojuhadi ngo hiba ensi ilemewa wakomori walemewa ensi ilemewa iyo de le bombe ukangari liombao harima omaha ikaundo rabgabili muhazizi 26 likiharma ensi ya mwelewano harma maksada mzima harma mwelewano ujurana na hiki harande nai ya hukumulwa hizo yafanya hakayo ni tafsira he dawla hakika ndo lisao nikeye rais nikeye wazir shahina harande na ingi lazima ya hukumulwa hizo yafanya hiyo ni tafsiri ya dawla haki na utahaze ze nguzo za hansi ranzia azi ya mahkama ranzia azi ya jumla mawakala wanangeza dhamana zao wasikubali wakadamiziwa ni azi ya executive ni asuma nazali ranze corps intermédiaire kwa zivuma bang ranzi sindika za ki wandohazi ranzi sindika za kinashoni wanazioni wakeradhi waone seuka wondo toma ya maudu kakarjaona wanazioni leo harmazi jina harmayensi hauzilani hautahazi haki zao hausubuti habari zao so yabonga batora muo yakasisi wa komori tsikena tomoka gabo maudu ya hensi gabo wanukongo juka huizingara na hiyo wanruzi wona harmo wanazioni wanru wona gabo wanazioni sawa wanuko wana subuti ya wanyensi juzi wala manyasi wala doka deputy Said Ahmad haja harmali koli ya msomo wa juhatu haja haba kama wore iho Faransa kama jabu wanazioni abo mfuli yabwe sidona zioni sidona mpara iho madhamana wa heri university wa mpare shawambulia hambezo akaanza yambe henza ani hale rabali dunia katima kasindika za kinazioni ngongo hamalizo kazo kubali kazo kinaramansi yoka Muhammadu waje harma university hensi hatu yondo banu baliyo etomaya maudu hensi ya jambe makal Muhammada yao wanduwa mremekoti ikawla dhimke hadungwa mbiyo
hafuri wabwe hata tsama hazen kaundo ya zamba harma yenti sha wandu wadaza ngwane ma ukotsi nge habando kaza kukifa nkwatsu yatu karjo na tsena harma kwatsu yasa imakati ya jawata mpaka ndabo salam karibu shironi muhamema baraka Mwenyezi Mungu jailia za kaundo za babanu zibauhe zibadili harma yenti harma mwa nyumeni mun Mwenyezi Mungu aribe madhamana wajoka madhamana wajo fikira yenti wajo utsaha basa wensi ndingo Mwenyezi Mungu huna namno ka si wakomori ka nga si wanjiri lobonze rijori reje harmanti hatu dera rumishensi dera faidishensi rike karibu maze fami rike karibu mazamu ru harmaze tizawandu ribaki reje harma ensi hatu ikambu abenze nge hata mpaka dabo salam garjona tena harma makati jao salam marhaba